Hello, tu ni tarik som ni lali, kum sang ni le som ni langa, pakai kum sang ni le som ni langa. Avela pathin thu aki holim thei ki dinga pathin dam nai pi jevin pathin ka thang wan he. Tu ni ni kho hi kuki zo cha te ho hi. Pathinin ei lung se dan hu chu 2023 May ha pa na zong inachin pe wa tu ni chan gya inachin wa a hi wangin tu ni hi pakai pin chan pha hi mitam ta dinga thisu na ka na hiding a hin hi aji chu aji acha aji gala thi elwa hele acha gala thi elwa le aso piu le naw gala thi mitam ta zo im dio hin ai pi zong la tu ne hi jesu krista hong pending ta jin hi cho zo se cho hai mi lo hitin pathin hu hing pui ho dinga hong pen hi ki pa pin na ana bolo hitin ki pa tanim na che wa hin so pi lo na te ho pakai pen chan phai ki pa ta in na mong hite aje cho mai pathin chapa nom tam ding chu e ho chon sit ngai dam i chan thine diwa leisin hi ma hong peng hin hichiza chu ho zo se jong ki pa ta Yesu Krista ama hin e hodinga leisina chapang hi apana gan the in tho athi chan ge ya nang la ke ya dinga gan the an tho gan the hung tho hi ti hi sumil po hi te aje chu pathen in engai lu na hi asang a hin asang ato atu pi hi ti hi inagya lo adivin jang ka hen tiam no man he Yesu Krista hi leisina hong pina pena he mitam ta he boy hi in ijazu tu in ka ki holim na diu hi Yesu Krista hi lengham koi ham ti hi ana ena veo hitin Yesu Krista hi judaten jong kaleng pau ahi poi tin apom thei povin aliang pau chu aliang pau na pom thei ta povin chukile Jesu Krista hi seijui ho jeng jong anadat mo kinwin seijui ho jeng kum thum la ke na ke ba khom e bang na mon Isaiah ham Jeremiah ham alo thim ga hola khan ham ti a he lungdong na lai hi be ya cho anula pa jing in jong pathin chapa hi lam an hello hi jijun tu ni hin ithupi device se do nom penu che le Jesu Krista hi koi ham ti hi na gel khomu te Jesu Krista hi koi ham ti hi na gel khomu te koi son li an ke hodim khomu te ni khana che hele Jesu Krista juda te leng ham hilo ham Jesu Krista hi juda te leng hinam ti hi question khatna ani ke holu me tem juda te leng hidinga hungping a hin hela juda ten aliang pau ananol tawin ana pampai tawin hi John bung kha chang som la chang khatna chule herod jeng jong chun phat ta juda te leng pa hi ti hi phat china ai mong nai ti phat china an nejin ahi methe bungni changsom changlia pa changgup chanju de kimon he hai wangin amho ajuta te ho jeng jong an sangnom po ne he chula pilal la jinu jong chun Jesu Krista he pathen chapa hi alenga hi ti hi phatain phatchin na pe hanin amani jeng jong anaki san diel han po ne he methe bung som ni la sagi changsom la khatna chule ase ju te ho jeng nong chun athi kon chan ge abong in Eliza ham ativin abong Jeremiah ham ativin je chun am ho jeng in jong thim ga hola khan ham ti hi anangai to na la ju bin he crosunga athi kon chan ge jong chun juda te leng pa ta be hi jong pha ta pathenin aphat chen na pe hin ai wangin amahon a he do jing wangun juda te ho chun asang nom de pu bin hi du bung som ni lani chang som sagi
ลูกบุงสอมนี่ทุมจางทุมนะจนในเวลหันกิบุนเฮกุยสอนนี่นาเกอุลิมนุนกะเดจูเยซูคริสต์เฮโจเซฟเลเมรีจะปะหัมที่ฮีอหินเฮจูเซลเมรีฮีเลสนะเยซูคริสต์มีมาอเป็นโดนะดิงาตาซาดานาอนุเลปาดิงาปะเทนินอนุกดปีไม่บุอหิที่เฮ็ดงายนะเฮอาเจจูเยซูฮีมีมสังอาโกนาเมมสุงอาโกนาหงเปลี่ยนวางเห็นปะเทนละกาวอาโกนาหงเปหงกิจิลาหงเปียงาหิเจจุนจนเสร็จเทนะหินนะเนจลจูอันนี้ปนเฮเมมสุงอาโกนาหงเปียงตัวหิวางจุนเมมทิสนาโกนากิจิลาหงเปียงตัวหิปอยเยซูจูเมรีJesus jun Mary chu nume ati zabowin ahi lu bung ni chang som ni lagi le som ni la ko John bung ni chang li John bung som le bung ko chang som ni la gup zuten dana chun atisana ko na hung ping do ahung pen do na pa tai lo midang khat pa chu he pa ti hi phalo hi Hizjun Jesun jong Joseph le Mary chu hepa henutin anakolo hi Hijiju ahi le Jesu Christa hi Joseph le Mary chapai poi pathin chapai amani chu pathinin instrument ane ya amani Miriam sung chu pathin instrument ane ya Lagawa han pin sa chule mihi ma hung ping do me hi na hi je chun Jesu Christa hi Jerusalem Mary chapa ai poi pathin chapa hi ye juna thum na chu isei no mo chule Jesu Christa hi pathin chapa mong hinham pathin chapa hinam hi ham ti ne Jesu Christa hi ami te hu hingdinga mihi ma hung ping jing wang chun Lagaw thinga ko na kijila hung pianga hi je chun pathen chapa ta be hi Matthew bung khat chang som lagit chang som ni langa John bung thum chang som le chang gu Matthew bung thum chang som le sagi to John bung som le sagi Matthew bung som le sagi chang som langa chui ve na le wana ko na pathen ogin chun Hiji ka chapa de ta hi achunga kalungal hai tange ye ati na pathin chapa hi na chu John Baptist khutna baptize achana chun wa na o khala kingin hiji hi ka chapa de ta hi thu ngayun anati ne he Mary chun Jesu chu achapa a agel ji chun chapa idia napal ke hi nei hi ti su lung gim hlon ham tia se chun aman ipisayam tile kapai na kapakin bo ka bol ding mong a hi ti hi ne lo ham ti hin Mary le Joseph chu ana don bon hi Azit chu amai chi phalai kum som la kum ni bo hi in Jerusalem maga chewa hi le Jerusalem maga che na wa chun kum som la kum ni chapang chu tempo hoto ho ina chu ne ki hulum thu da ko son tam ta na do a ni thum zawa hi anu la pa hin a chapa ho ni hung ta poi ti he pa hung nung pyang ho la hoina chu aga mu do ho ni hi je chun lúc bung ni chang som ni la koi ve na le hi chun kanu le ka pa nei hlan pu atina ave san hi hi ji jong chu Mary le Joseph dinga jong pathin chapa ai mong e ti he do na khat uma hi ta ni a he sai ne hem hi ji chun Jesus Christa hi pathin chapa hi Mary le Joseph chapa hi poi ti ki chen ta in ama hin lúc bung ni chang som ni la ko na hin avat sain amu san hem chule ko son li na cho hele Jesus Christa hi pathin chapa hi le apen nanu Mary hi pathin nu kiti theiding ham ti he ne na ti ko son ever khain ta sana za chom hi in
so bi Roman Catholic ta sandana chu ta bang ham ti le Jesus Christ pathin chapa hi ti a hin ai le apen nu anu yang chu pathin chapa khan hung pin chu ti am ho hin pathin nu a hi tia pathin banga a ho hi amahon Mary hi ahi wanga wana kaldanin agyalun hem ahinga wana kaldan agyalun hem chule Mary hi ain khulum ke anunga thing hidanin jong agyalun he headinga khat amin Mary hi Jesu pin chan bo a chununga thing kiti ahi he nga thing na Nazareth khuwa Joseph le Mary hi amani hi Mary jong hi nunga thing Nazareth khuneu cha khana ama chu nunga thing sel hi ain ya chu nunga tam ta la japathinin Mary hi analhana Jesus Christ pina hu pangai hi ji ja ju sopi Roman Catholic ho in pathin chapa pin na Jesus Christ pathin na Bina mi chwa thinga hi tia hi pathinu hi tia hi aho he aje chu Jesu apen to ka se chun Joseph in Mary chu analupi pon akito kha pi pon hi akiti Matthew bung khat chang som ni le som ni la ngana ain Jesu pin zo nunga Joseph to akichen thona chu chale naw ane jol hon chun Mary chu nunga thing hitalo hi ne mihem thisana ko na nulapa ki pol na ma ko na chu lagaw thing Yesu Christ na pin na chu ki khel naw bo chu ki khel he ta ne ija chu Mary chu nunga thing hitalo hi ne aje chu Joseph Mary hin akichen thona chalana oni han chu Mary chu nunga thing hitalo hi aje chu Joseph Mary in chate ane ho chele Joseph James katina Jacob Joses Simon Judas chule chanu jong pha pi hing thon akiti ne Matthew bung thum som na thum chang som ngalanga som la gup chun som ngale gup chikim hechi hi Joseph le Mary thisena ko na ung ping do jing hi bin he ya chu se hi James le Jacob apana hi Mary le Joseph bin chate ho thisena ping momong hi in Jesus Christ awang chu amani thisana ping hello lagaw thing thisana ko na hung ping do hi Mary musi dan le nun lakhana nun na bihel hi ti thu ahin chon se na bihel ti na chu hi poi ti jong heu hi te rom bong thum chang som ni le thum Mary chun Jesu athia ko na atho do zo chun pathen a hi na ta he chen bem ne he ki ti ne na ya chu anu jong hin ama chada nangai to da abo to yo se adat mo athiang ta pu ne ne chu pathen cha pa hi tin helwa ama cha pa anaki sa ya chu hichi ji a chu ama hin na sata pu ne na ne za athi ko na hi pathen cha pa hi Jesus Christ cross athi ko na pathen cha pa hi ti hi ama hin ahin head be hi ti jong head sa no mo ne Hije chun Mary jong Jesus Christ hin ko anadat mo tampi jong na min pathin ani na an he jong am jing ne he luk bung khat chang som li le sagi luk bu ni chang som thum langa ai Mary hi nang le ke ma banga mi chon se hu hing ngai he ti jong su melody we hi Jesus zo pathin ahina achu nu lapa nei lo ama ta jo pathin hi jinga hi ti jong hi he devin ka dei ne hem ya jo so pite tu nia hi Jesus Christa hi juda te leng pa hi juda le
ama hi Josephและ Mary จะปะhi poi ประเทศจะปะhi hi je ama hi chon set nei lo thisana mihim thisana ko na hung ki jil hello lagau theng thisana ko na hung ki jil hi je chun ama hi chon set theina hinna chon set theina hina nature chu anei pu ne ya su sinless ki dia hi ne chon sin anei lo chon set anei lo chu mihema hung penga mi chon se ho tabanga hung penga mi chon se thi banga capital punishment amwa hung thi hin hi chu na ve sa chu biham ti ale Yesu Christa thi sanjala nang la ke chon se ro asu dam na dem talo I chon se no sop la na dem to Yesu Christa thi sanjala chu e ho ngai dam I chan the ni wa amai le sit mi me hung peng he ti hi tu ni hin avelin he sa hi jong le sa nu la pa u le na ho zo se ke sa no mun hi pathe ni se do na chan chan phathe bo pita han